Segi performing arts ki maram sida ai isamakti expert nate natrabasu punsida thenarpa experience mayam sigi matung ina mayam da igi lanayo opinion kara thamjage akoi ki culture tradition layena khoi na pongje mase akoi na ngak pa sangi khang pa sangi ado aigi biang da ngasi tiliwa miang si kitang mafam dagi mine jamham thokodo mi dagi mafam na jamai mo ui maroi na naharon sing yaw wali karigumba ngasi thabal chongane hairam laboi di mafam se indo mi phamni ngai leram dosu jai ado asigo matang na naharon singi presence wat pase mase akhoi da awareness wat pagi mami amani masigo mami se Karena mereka kini hari jum dah leh, ahal laman singa. Ai sama ai ki jum dah ai agang sing mapanda leh rasu ini aku ki culture ki beram dah ini makoi dah wari tahu, makoi dah influence pi. Adu mana ahal sing dah ini haja ningi base kunci dah leh nahar sing dah su mapam asik buat thawam mesti dah jahon diu. Pilih bapa misi kita mitit pama buat ni. Masa ai opinion ni soiram butar basu mayan ngak piu. Adu ki tradition se saya ini haja kerana aku dah ngak tu benar. Mengaya mga saya asida ubi kira taban chong bati ama yawi yang phase asigi taban chong bise lekhon da chong ba tarati chong ba yawe mase akhoi gi asoi ba mani asa isa ba khang ba ta ba mayam ubi ram mani lekhon da taban chong ba yaw phre mase sathile kai ningai ni aduna asina tabda akhoi gi nat sankirtan gi matang da akhoi se isama khangjaram da bado akhoi gi junna thabak from to da ahin sing gi hangjar na khangore mafam sida la khange je asigi da mukta so next workshop ma ai isama mayam kari dharma jali hadi ai taseng haiba ngamo to imso mayam gi dharma punam ai loina jai to afaba obetai afaba to thor batai afaba wanga batai mayam gi fara bas khan batai hoji anowa train hai batare akhoi gi lejaram daba leiriba se ngak ko gi mahutta anowa mi gi pusalakpa ngasi hai ba ngasa le new year na lani new year siba akhoi gi ro azudi nungai ram thiba harawam thiba tai ba Mira new year to ra khoi na kadoi thawai yaw do kari gi pesa ting thok toi no kana gumna tawra di aina thimba gi kesu ai gi right leite adu akhoi khang siaba matang sadana langoi siaba khoi gi melei lang bai do aloi bada ai gi lanai gi miang da performing arts se ate leiriba sing sidai leiriba performing arts sing sim ram da expert na to so ai gi observation da atop performing arts ma leiriba mase masakti ude mase ai gi lanai gi classification ni abstract performing arts na ma leiba madu karina da akhoi gi sen thungi film se sen to manage to si arts se akhoi da yam no wa level akhoi mi tai na langa ga mayang na paisa pa ya se oja ken noi chan na to dna singi ke no ba to ise ngasi gi function se da singi paisa se akhoi da le ho rabani atai atop da khudam oina luhom khangde any function paisa punam se mayang da zakhar bani akhoi mi tai na paisa ta de akhoi mi tai kha pangan na sur tali lupa ma phango da lupa ma makhai khoso towi makhai ma do mi gon de pui na tra lam jun thui ya ba aduna de khoi tat na handar pa ta ba mase bhat ta ba tai adu mu matam amada puk thalaga ko ta gi phong tai thokar se haram ba khoi mi tai se hojikti hanatik yam phare jam chokole khungang da I na ko pa yum leitre ase chokol gi matam sida khoi na he na bhat ta ba gi ta jam lai aduna khoi kamaina hingani haga se khadhami nasi asi haraga matang se wa hom lo sinjara soengam jawra su mayam ngakpi gani tagachak